Pozdrav Balkanci, ja sam Gmazi, dobrodošli u još jednu moju reakciju. Danas reagujemo na Relja x Nikolija, baš ti se sviđa. Zašto reagujemo na ovo, niko od vas nije tražio, nego sam na TikToku video da ovo sad, jel da je postalo da je postalo viralno, eto već ima smisla. I onda hajde rekao pogledat ću. Sad, jel Relja ili Relja? Ne može biti Relja, Relja zvuči svečki. Relja x Nikolija, Relja ili Nikolija, nemam pojma koji je ni Relja ni Nikolija, ali evo sad ćemo vidjeti. 3:40 traje. Garant će dobiti neki copyright, ali dok god nije blokiran u zemlji nije bitno. Ajmo da vidimo. Made in Balkan, ok. Evo, jesi vidio kako mu je ovo lice izmijenjeno? Ovo gledalo, pogledaj kako sam ičio. Ej, koliko ružno izgleda ovako. Ok, svlačimo se. Dobro, ja mislim da ću morati ovo napraviti providnim zato što će mi YouTube ukloniti video. Skinuo se u potpunosti, ok, gol smo. Ovako ja svaki dan, čim ustanem iz kreveta, skinem se prvo, pa onda idem u WC, pa na šolju, pa se dobro isere. Ok, otišao je do Kenja, dobro. Sviđam se ova boja kosti, ova izbijeljena, da li sad je skoro bijela čak. Ok, potpuno je go, ostavio... Čarape nisu bile tu. Čarape nisu bile tu, doduše možda nisu njegove, ali su također bile bijele. Čarape je evo ovdje ostavio. Viš kako ih je tu skinuo. Otkud one sad vama? Ne može, ne sviđa mi se to. Možda jesu od Nikolije, vidit ćemo. Kako mrzim ovaj zvuk, da ovo totalno nije moja muzika. A zašto nosiš krst dok ovo radiš u videu? Bog će da te kazni. Da platim kad uzmeš ne bih nikada da ga vratiš 23 sata bi... Eto i nje, konačno je došla. Zašto je ovaj kvalitet ovako grozan? Uglavnom zastar ide kako ide. On je go, dobro izgleda, eto. Ukoliko da sam ovo samo možda pauzirao u određenom trenutku, možda bi mu se vidio totalno. Ali dobro. Sad joj miriše gaće. Ja nikad neću proći kroz ovaj video. Evo i ovdje imamo jedan penišić mali. Ok. To je opasno, me posjeća malo na Marinu Abramović i njene performanse. Dobro. Jako toksična sam hvatate kriz, aj strolaj nam plan, po prstima klize, da se istopim sve, čim sam ušao u klub. Sisanje stopala preko čarape je odvratno. To ću odmah reći. Onako golo stopala, ajde bar, osjetiš pod jezikom glatko, ali onako da namačeš svojom pljuvačkom nečiju čarapu fujične. Sad duva ovdje, dobro. Ovo se desi kad Srbija, to jeste naše, otkriju seksualnost i ovakve videe i onda su malo već kasne nekih 15 godina, ali evo sad je ovo kao bum, jel? Jer ružni gaća. Dobro. Ja što ima duge prste, Bog te. Znači pjesma je o seksu, jel? Kao on se sad seksaju, kao nešto tako. Morat ću pogledat tekst, pogledat ćemo tekst na kraju. Sviđa mi se jako ova kosa koja je siva bijela. To mi se najviše sviđa u ovom spotu. Neko mi se sviđa, to jednom sam imao plavu kosu, mogao bi se zabrati na to. Jesu li to ožiljci ili se... Da izgleda kao da je perisa neka bi, okej. Ili možda samo za ove video, otko znam. Okej, stavila je telefon u njegovo međunožje i kabla vuče odatle. A nije telefon, nego lanac. Treba da platim kad uđeš
To više ima smisla telefona. Sad ona kaplje iz... Nije zapravo nego iz usta. Sad vidiš da su ostalo, da nisu pokazali nju kako ona pljuje iz usta, čovjek bi pomislio da ona kaplje iz svog međunožja. I to bi bilo više zanimljivo. Da bi čovjek pomislio odakle kaplje. Da li je možda iz, to bi već imalo smisla. Ok, dobro, izgleda dobre noge. Pitam se da li je ovo bilo neugodno snimati samo. I da li je uopšte određenim osobama neugodno snimati ovakav tip videa. Jesu li oni u vezi možda ili je samo ovo onako snimaju? Dosta mlijeka ima na stolu, dobro. Ok, opet čarape. Sad ju veže kosu. To je donekle onako simpatično. Ne znam, ali je pravi pletencu. Sad će da ga peguje. Vidiš to, ova ovdje scena, znači sad će ona njega da... Sad on dira njeno sa svojim... Ok. Ne idu crvene nokte uz ovo. Ko čemu ja o noktima? Voli da se ne da, voli da se ne da, na sve pristaje. Voli da se ne dam, o svojim pa predajem. Jede bananu, dobro. Toliko dobra ko da sad treba da platim, kad uđeš ne bih nikada da te vadim, 23 sata. Sad sam skontao da se nisam nijednom pomjerio. Ono da sad džuskam uz ovo, jednostavno me ništa ne miče, ali to je naravno moj ukus za muziku, to jeste ne sviđa mi se ovakav tip muzike. Sad je to navodno, sperma, iako nije, ne znam ni što znači dlan. Mislim nešto od dlan. I dalje mu vuče jaja s lancima. Ovo je ona scena iz American Horror Story, onaj gumeni. Sviđa mi se ova haljina na njoj. Znate šta vam se ne sviđa kod ovih kostima? To što nisu dovoljno zategnuti. Zašto nije sve totalno tijesno uz kožu? I ovako, ona dok ga dira, vidiš koliko se sve to mijenja pod njim. Znači da nije ovo napravljeno za njegovo tijelo, nije za njega sašivena, nego je običan kostim koji su naručili, pretpostavljam. I ok, izgleda onako dok stoji, ali čim počneš da ga diraš, sav taj lateks, pretpostavljam, se gužva. Ne želim da se to vidi. Hoću da to bude tijesno ovako, znači hoću da bude na tebi toliko da se ne može misliti da je potpuno glatko. Isto na njoj. Trebalo si je staviti nešto da joj grudi budu potpuno okrugle i ukoliko ćeš već stavljati masku, zašto nije potpuno uz lice ili samo da isječeš potpuno i samo se usta vidi kao što već jeste. Ali i ovdje se vidi ovaj šav koji apsolutno nema smisla, zašto nije nazad da se ne vidi, zašto nije to tijesno na njoj. Stavi onaj breastplate, stavi lažne grudi gumene i onda sve to stegne lijepo nazad. Znači nisu morali šiti, mogli su uzeti ovaj kostim i samo ga dobro stegnuti nazad. Svi ovi detalji mi tako smetaju. Peremo noge posle seksa, valjda, što radimo. Svi znamo da se peru noge posle seksa. Dobro, bar se tušira i čisti. Ovo izgleda kosa ili masna ili mokra, možda se već oprala. Dobro. Ljudi moji, slagao sam vam, sad sam shvatio da sam slagao. Vidio sam Nikoliju prije. I zbog čega? Zato što, ako se sjećate, film onaj Underworld, kao podzemni svijet, da li je treći dio kada su oni o likanima, jel oni Rise of the Lycans, mislim da se tako zove, tu glumica koja imala glavnu ulogu liči na nju, to jest ova liči na nju, kako god. Kad sam vidio Nikoliju po prvi put, prije koliko, ne znam,
na nju me posjetila, sad sam sjetio da zato znam njeno lice. Tako da znam, vidio sam je, ali ne znam ništa o njoj, ne znam nijedne pjesme, vjerovatno. Dobro, da vidim što kažu komentari. Kaže, zatvorila sve prozore, sve puca na repeat, napala sam muža, danas ne zna kome treba da se zahvali. Realno ne folirajmo se. Znači, jebala je muža, dobro. Ja sam molio skocku i šećer i kao da sam držao svijeću. Ljudi, ovi komentari su divni, idite čitajte da sada čitam sam, divni su, jako smiješni, mada mi je malo tužno da ljudi smatraju ovo toliko šokantni. Možda je šokantno za naše prostore, ne znam, ja sam mislio da postoje ovakve videe kod nas. Ja se sjećate se operacije Triumf? Stani, sad ću vam to naći. Ja se sjećam kad je operacija Triumf, kad je završila i onda su imali svoj bend, ona 4 likova i bila je sa njima Karolina Gočeva. Da li je ovdje sad ovo uncensored version? Nije, evo vidiš ovdje. Da vidi se da su im sakrili dojke. Ja sam ovo video, čini mi se na TV-u tad prije 15 godina i svima su bile dojke apsolutno vidljive. Znači još prije 15 godina ovakav spot je stajao i žene su bile gole i sve je bilo seksualno, tako da i kod nas ovo već urađeno, samo je to očigledno ko je Vukašin, ko je te band, ko to sluša. Tako da možda nije došla do izražaja ljudima, nisu to zapamtili. Tako da meni lično ovaj video Relje i Nikoli apsolutno nije ništa, koliko smo toga vidjeli već i kod stranaca, pogotovo mislim, ali dobro, komentari su jako simpatični, dosta mi se sviđaju. Ajde da vidimo ovaj tekst. Pa kaže, toliko dobra ko da sad treba da platim, kad uzmiješ ne bih nikada da ga vratiš, 23 sata bi čekala da te stavim da zagrliš me usnama, a baš te se sviđa kad je stavim na dlan, a baš te se sviđa, jako toksična sam. Dobro. Čim sam ušao u klub, svi se pucaju u krug, vrebaju, gledaju u nju, dobro. Moja kao ona je seksi, kao on ju hoće, bla 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 bla, tipičan neki tekstić, dobro. Je li njemu pravo ime Relja? Znači sada se čovjek zove Relja. Vidi fakat Relja, Relja Popović, pa ko ti dade ime Relja, čovječe? I partner mu je Nikolija, ok, Nikolija Jovanović, dobro. I njoj je pravo ime Nikolija. Ok, sad sam sve saznao što trebam. Eto, to je to, ne znam šta bi drugo rekao. Šta drugo mogu reći? Ne znam, jedan tipičan seksualni spot. I donekle mi je čak i bez veze zbog toga što mi se čini kao da su samo stavili te scene koje su šokantne, ali su nasumične. Meni lično sad može biti da svaka ova scena ima nekog značenja kad ona njemu stavlja nogu na međunožje, kad ga vuče jaja lancima, kad on jede bananu, sve to može imati kobajagi nekog smisla. Ali ukoliko mi ne vidimo nikakav smisao ovako dok gledamo, nego samo pretpostavljamo da je to obična seksi pjesma, to je problem. Tako da se mene lično nije dopala, niti je išta novo, ali dobro, evo, bravo što su uspjeli, kako bih rekao, izazvati reakciju kod ljudi. To je dobro, svaka vam čast, bravo Relja, oboje dobro izgledaju i to je to. Ajde ljudi, vidimo se u sljedećem videu, recite mi šta drugo da reagujem, na šta drugo da reagujem, jer ovo je stvarno bio out of the blue izbor. Pa se vidimo tad, ajde, ćao!